Mentang ini pe yaki program Ialehkai ke ban Ialehkai menta gasngi pala Simon Step. Haga Ialehkai Indian Premier League haga por live teng janmet ka Ialehkai kalong perengka Delhi Capital Persia ika Sunrisers Hyderabad. Bada haga por news teng ka Ialehkai kalong pereng Rajasthan Royals Persia ika Chennai Super King. Haga Ialehkai I-League haga por arbajian op haisngi ka Ialehkai kalong perengka Namdhari Persia ika SC Bengaluru. Haga Ialehkai Indian Super League Playoff haga por New Shiteng ke Ialehkai kalong perengka North East United Persia ika Jamshedpur. Bad ia kena ke Ialehkai on Ialehkai Nongbah Shillong. Haga Ialehkai Serie A haga por New Shiteng janmen ke Ialehkai kalong perengka Fiorentina Persia ika Atalanta. Haga por Kendai Shiteng ke Ialehkai kalong perengka Inter Milan Persia ika Udinese. Bad haga por Khat San Em ke Ialehkai kalong perengka Napoli Persia ika Inter Milan. Haga Ialehkai La Liga haga por New South Busan PM ke Ialehkai kalong perengka Barcelona Persia ika Girona. Haga por Shipeu Baje ke Ialehkai kalong perengka Valencia Persia ika Mallorca. Bad kawai pat kadai perengka Athletic Club Persia ika Osasuna. Bad haga por Khat Shiteng Em ke Ialehkai kalong perengka Real Betis Persia ika Sevilla. Haga Ialehkai FA Cup quarter final haga por Riu Baje ke Ialehkai kalong perengka Preston Persia ika Aston Villa. Bad haga por Kendai Baje ke Ialehkai kalong perengka Bournemouth Persia ika Manchester City. Haga Ialehkai Serie A jongkari Brazil haprengka Vasco da Gama Persia ika Santos kabre ka ken hun Ialehkai jong Neymar. Bad ia kena ke Ialehkai on Ialehkai ke por Lai Baje AM.